Kum Shibinta ban Bteng yiki kamle isne ke Jingiarap Hills Development Society ke bedai ke social wing jong jelaniam juwai sasisian pat ke lakner ya ke Jingiarap teki marbam kentup yukau udai upan upiat sini paslasha sha ki shispa nyupotli ki longiing beduk jong kesnong Mihmyntdu. Ya kini ki jingbam bekongsan la sam benta kesngi dau director ke Jingiarap Hills Development Society JHDS ufada manbha pakem harengkat ke jigidon lang coordinator ke JHDS ubak Dennis Kurkalang Secretary Gedong Lumpertu Uma Lamchua Cermang Bat Uma Frederick Sena. Haba jingkren hakate kisngi ufada manbha pakem ula batai halor ke kamram bagi nong chong snong kidai ban le khnang banyada na jing saprang jong yang jingpang. Ula benda pru bahadu menta 4 don kidawai ke bala ban penyap ya kene ke jingpang andre dei tang da ke jingeda da lade yalade hi da ka bobot rinti ya ke jingtha jong ke sarkar. Shosho ula benda pru bagaseng ka don ke jingket kle ha kabanya bentalang ya gijing bagi breu ke kendu hakum kene kepor kum bancu penkenmau ka JHDS kala don bentar rengkat bat ka sarkar ha kabanya le perca ya ke COVID-19 nadu pala penbena ya ke lockdown habrok wekeri da ka sarkar India kad hadu benda gesngi keseng kala Jingiarap hadu cejar asba knep knait lik longiing beduk na ke life south lik snong jong east pat ka west Jingiarap Hills district shosho deputy commissioner ka west Jingiarap Hills district la dep penbena Pelajit ya ke JHDS kum ke mother NGO banyak troilang ber ke sarkar ha ke banyile perca ya kene kenyang Jepang ha ke kerwa ai kublai uma Frederick Sena ula ai jing kublai bekerpang ya ke kunhun jong ke Jingiarap Hills Development Society hapo ke jingilam jong director ke bela pini shisha bagi don ya ke jingkit kle na kam ta ki dok ki rangdi padula kenturu ya ki paiba bagi numdu jingkermen hakum kene ke por penban ki dei penyesnok tilang pat ke sarkar Rang bak jelahi brok away kan light na kejeng syakta jong unu kenyang jingpang COVID-19.